Evidencija i kategorizacija svih lica u stanju socijalne potrebe na području šamačkih mjesnih zajednica vrši se radi uspostavljanja nove baze podataka koju će koristiti nadležne opštinske službe i ustanove, prvenstveno Centar za socijalni rad i Crveni krst. Mi smo imali tu bazu podataka s tim što je ona u poplavi delimično uništena i nije obnovljena u zadnje 2 godine. Nama treba nova baza podataka koja će ovim projektom biti završena. Centar za socijalni rad će imati nemjerljive koristi jer pored toga što će imati uvid u nove socijalne potrebe imat ćemo i bazu podataka socijalno ranjivih kategorija opštine Šamac. Centar za socijalni rad ima trenutno korisnika oko 500, međutim socijalno ranjive kategorije su mnogo šira kategorija i računamo da će biti oko 2000 lica upisano u ovaj program. Na terenu će evidentiranje provoditi volonteri Crvenog krsta koji su prošli obuku kako bi bili upućeni u način popunjavanja kartona sa podacima koji će kasnije ukazivati na potrebe ranjivih kategorija stanovništva. Lica nesposobna za rad, lica bez imovinskog primanja, dugotrajno materijalno nezbrinuta lica, bolesna i iznemogla lica koja žive sama, lica sa invaliditetom, stara i iznemogla lica, zatim djeca sa poteškoćama u razvoju i hronični i duševni bolesnici. Želim da kažem samo da će volonteri Crvenog krsta obilaziti sve mjesne zajednice kako bi izvršili ankete socijalno ranjivih kategorija, da ne misli se znači da se dijeli neka pomoć, nego samo formiranje baze podataka. Podršku u provođenju ovog projekta opštini Šamac pruža misija OEBS-a. Prikupljanje podataka o stanju i potrebama socijalno ranjivih kategorija stanovništva na području opštine Šamac će početi 4. jula i trajaće mjesec dana. Socijalno mapiranje će prvenstveno služiti ustanovama koje pružaju socijalne usluge, jer će na osnovu prikupljenih podataka biti u mogućnosti da pruže usluge na jedan kvalitetniji i efikasniji način na osnovu identifikovanih potreba. Nakon što se prikupe podaci na terenu, stručna lica će napraviti bazu podataka o broju i strukturi porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Taj posao, kako je navedeno na sastanku svih aktera u projektu, biće završen do kraja septembra.